Drvo kompanije Đorđević nudi idealno rešenje za sve koji žele visoko kvalitetno unutrašnja vrata prilagođena njihovim specifičnim potrebama. Ova vrata izrađena su od medijapana i uz pomoć izbora prirodnih furnira kao što su hrast, bukva, jasen, orah i drugi. Zahvaljujući upotrebi najkvalitetnijih materijala i okova svetski poznatih proizvođača, garantujemo izdržljivost i dugotrajnost naših proizvoda, bilo da su vam potrebna jednokrilna, dvokrilna, klizna vrata ili vrata sa nadsvetlom, mi imamo rešenje za vas. Svaki model može biti dodatno ukrašen staklenim detaljima, a oblik dovratnika i pervajza možemo prilagoditi vašim željama, a bez obzira na to da li imate specifične dimenzije ili jedinstvene estetske zahteve, mi možemo prilagoditi dizajn vrata kako bi savršeno odgovarala vašem prostoru. Nalazimo se u Gandijevoj ulici broj 13, lokal broj 7 na Novom Beogradu, a za sve druge informacije slobodno pozovite broj telefona 064 225 1717, sobna vrata, Drvo kompanije Đorđević, Novi Beograd.